urikirindagiye twembi twararindagiye ariko je nago narindagiye ariko we bararindagiye kimwe buriya imyaka dufite ikigerero turimo naga ari ikigero cyo gukundana ngo ubonye umuhungu ngo yisumukunda umaze gukundana n'abahungu bangahe mu buzima bwawe siko ushaka kunsaza mu mutwe ngiye kubivuga bwakira bugacya tukabivuga nko mu kindi cyumweru kiri imbere kubera umubare wabo 70. Murakaza neza nanone ku Ipfundo TV online. Hantu mumenyereye gukura amakuru kabisa agezweho y'ibyamamare y'ibyuki entertaining news gusa nizo tuba tubafitiye. Tubanje rero kubasuhuza mwese abantu bari mu Rwanda, abari hanze, abantu bari Kongo, abantu bari muri Uganda, East Africa yose, abari hanze y'igihugu mwese turasuje tubabwira ati mukomeze kwirinda kandi stay home, stay safe, twirinde corona kandi tudwanyirize hamwe. Dufatanye nk'Abanyarwanda. Hano imbere rero ya kamera z'Ipfundo TV online muri studio yacu ya ACS Studios, ahantu tubategurira kabisa filime z'ubwenge. Munyarukire ku Ipfundo TV murabona ibikorwa ewana turatwika koko. Hano imbere yanyu rero ibyuki mubona nimugire ngo ni gusa babafitiye ibintu byinshi bakeneye kubabwira, muraza kubasobanukirwa n'aba star muri film. Harimo umwe umunyamakuru umusemuzi ibintu n'uburyohe gusa reka tutangire tubaye ijambo batwibwire babwire abantu babakurikiye abo bari bo. Sasa twahereye kuri wowe bite sawa umeze bon meze bon ngaye bwira abantu bakurikiye abafana bakurikiye umuntu uri we. Nitwa Mukundwa Rebeka, nkaba ndi umusemuzi ho gatoya ariko nkaba ndi n'umwanditsi w'amafilm. Okay, Mukundwa Rebeka. None Rebeka, usemura iki? Ni Cyongereza nyine n'Ikinyarwanda. Usobanura Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ugisobanura mu bihe buryo? Usobanura filime Oya ntago ari filime. Ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, ntago ari filime. Oya sobanurira abakunzi ba Focus ba Ipfundo TV. Basobanurira babyumve neza. Okay, ni kuri ba mukerarugendo. Gute. Kumana yanjye. Ni kuri ba mukerarugendo nyine baza batazi Kinyarwanda then kugenda dusobanura. No kuvuga ushaka kuvuga ko nyine umuntu aza wenda w'umunyamahanga utazi ururimi rw'Ikinyarwanda ugabasha kumuhuza wenda n'umuntu runaka, sibyo? Okay, tubirese nk'akantu gato nyine twumve kuntu uvuga kuko wenda abantu bashobora kuba bagukundira ijwi ryawe wenda. Okay. Sa nkaho ushobora kuba wavuga nk'iki se wivuga wowe muri gutanga. My goodness. Okay, thank you. My name is Mukundwa Rebeka. I'm script writer. Yeah, this is what I like. Yeah, that's all. Ariko tubwiye script writer kandi tubwiye ko usemura. Yeah, nyine mwabyumvishe. Okay, ni introduction. Okay, twaje ku rundi ruhande rero murabona kiracyuki kabisa gifite umusatsi w'ubwenge araseka amasara gaseseka. Wowe witwa nde? Tubwibwira abantu bakurikiye Ipfundo TV online. Nitwa Nadia Umuhoza, nkaba ndi umwanditsi w'amafilime, ndi n'umukinnyi wa filime. Okay, Nadia Umuhoza wakinnye mu zihe filime? Nakinye muri filime ya Jenoside yitwa Left to Tell, nza gukina muri filime yitwa ni nyinshi nago nahita nzibuka kakanya. Ni nyinshi nyine, generi nyinshi iri hanze n'aba naranditse nkanakinamo ndi main actor wayo, ni yitwa Loth, ica ku Ipfundo TV. Okay, urakoze cyane. None umugabo wo kwandika filime, ibintu byo kwandika filime no gukina filime wabitangiye cyane. Ngiye yumvishemo impano yo gukina filime. Nigaga mu wa 3 primaire nibwo niyumvishemo impano yo kwandika filime. Nakundaga kwandika filime mu makayi b'amagango mu rugo yo kwigiramo, ahubwo kwa kundi nyine tuba turi muri break y'abana basohotse nkiyandikira udukuru, noneho biba ngombwa yuko ngenda menyekana no mu kigo aho nigaga bakaza kubitwara. Then ngeze na secondaire nangira kujya mbyandika nyine mu makayi bakabigura bakanayatwara nyine kama 5 3 bakatwara.
ndumva usekeje cyane. None tubwire nk'agakuru kadusetsa numva nanjye ubwanjye nagura. Nanjye nagura turuwasa ukayatanga. Oya ntabwo yatangira turuwasa. Nakubwira abakunzi bayipfundo TV banziraye. Ukantu gasekeje? Baseke tureka tubitaho. Okay. Nigeze kujya kwa muganga umunsi umwe kwivuza. Nari ndwaye mu nda nyine cyane. Ngeze kwa muganga nyine nari ndwaye mu nda cyane. Biba ngombwa yuko muganga ambwira ngo ningende mfate umusarani. Njye nari nzi ko gufata umusarani ari ukugenda ugapushinga toilette, ukayisunika ukayishyira muganga. Ndagenda ndeba toilette. Ndavuga subu. Iki kintu ubu ndagisunika nyigeze kwa muganga nyine numva ni danger nyine. Ngaruka mbwira muganga ati byananiye. Agira ngo koko umusarani wananiye kubona. Okay, ntabwo bigeze biba ko naga story nyine. None rero jya kugutumira bari bambwiye ko uzi kuririmba. Oh my god. Waje numva uri umuhanzi sinzi ukuntu bindutse. Nari nzi kuririmba ariko usa n'umuntu birakanda uririmbira abafana. Ariko reka mbwire. One day hari umuntu wigeze kumbwira ngo umunsi wahuye na Kizo umufotographe azakwemeza azakubaza n'ibintu natakubonaho nurangiza usebe imbere ya kamera urambeshyera. Okay, urambeshyera ahubwo ngiye ikintu nyine niyumvamo nshobora kuba wambwira kano kanya nkaba nakora. Nyine ni ibintu bijyanye no guhimba inkuru ako kanya. Nkahita nguhimbira inkuru kugira ngo ni true story ariko inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo. Urukundo rwarakwishe. Ngimbira inkuru yawe na Rebecca. Okay, inkuru yawe na Rebecca. Ni imagine. Wimagine. Njye nigeze kugenda mu muhanda. Mura n'umutipe witwa Kizo. Yari yihebye byatari cyane ariko. Ndavuga se umutipe wiyubashye kuriya ko mbona afite agahinda nyine ko yagendaga nyine agira ngo nyine areba hasi nyine ubona byamucanze. Nyine nka umukobwa nyine ugira impuhwe ngiye nyine muranzi ndaza ndamwegera ndamubaza ngo wabaye iki. Arambwira ngo ntacyo ko n'umuntu nyenta hishe ikintu ngo ntacyo. Ariko urukundo mu bana. No. Ahubwo nyine nyuma naje kugumya kumwinja aza kumbwira yuko ari umukobwa nyine yatse urukundo aramukatira kandi yamukundaga cyane. Mubaje izina y'umukobwa ambwira ko ari Rebecca. Ndambwira Rebecca n'ukuntu turi inshuti ndaguha passe wawe. Rebecca ndayendo no. No kuri passe narayibahaye. Ubundi yaje. None Rebecca tukiri kuri wowe. Yesimeza microphone abayifashe kuko ngiye kubaza tubazo dutoya. Ako mwese murajya munansubiza turajya tujya kubaza. Ego. Rebecca. Bari bambwiye ngo igikara ariko ndabona utangiye kuba inzobe. Ego ni mukorogo. Ni mukorogo uri gukora akazi. Sani yaraguteje. Oya. Nanjye ndi kureba izanjye. Ni zawe. None ufite umukunzi niwe uri gutuma bigenda gutyo. Nago ari neza. Ntago ari neza. Ufite umukunzi? Arahari ariko ntarabawe. Arahari ariko ntarabawe. Ari mu bitekerezo. Yuko uri single kwawe. Wari rwose mwifuza kumutereta dore ndaza gusiga. Nomero muri description mu manuka wasi munazi. Ingano nakaseka neza. Ariwe. Okay, twagiye Nadia. Umukunzi. Yarahari. Yitwa nde? Ya. Oya arahari. Oya ntaho hari. Kusa nk'umuntu. Nk'umukobwa uri single. Oya. Kuba umukunzi arahari. None kuki muhisha Abanyarwanda tudashaka uwo mumenye? Nuko nawe atabishaka. Umukunda ku ngufu? Oya. Okay, abaye abishaka kuba namuvuga
nago nta kibazo cyari kirimo nanjye nabikunda ko nkunda kuba proud y'uwo nkunda ariko nyine hari abantu baba batabikunda nyine ko ushobora kuba bagena mu itangazamakuru inshuti zawe zishobora kuba zibazi na Rebecca aramuzi nuko ari guseka nyine ushobora kuba mukundana yaba ari oya boyfriend wanjye ntago ari umuhanzi nawe agira akantu mubwira akajambo keza k'urukundo kurya ahantu ari kabisa aravuga ati ewana ikintu namubwira yuko mukunda cyane kandi nyine niteguye gukora buri kimwe kugira ngo urukundo rwacu rutere imbere. none wamukundiye iki? Cyambere namukundiye Rebecca ni igisazi. Okay, icyambere namukundiye nyine ni umutipe uzi gufata icyemezo kandi nyine akagihagararaho. Nyine ngiye nkunda umuntu ushobora kuvuga ko uri seriye. Ni umutipe uri seriye cyane nyine nta bintu by'imishinyiko wamuzanaho nk'abatipe b'iki gihe. Ya. Ni wawe? Ageze mukundana mbere muratandukana murakundana cyangwa? Oya. Asubundi tukiri kuri ibyo. Umaze gukundana n'abahungu bangahe mu buzima bwawe? Siko ushaka kunsaza mu mutwe. Ngiye kubivuga. Bwakira bugacya bukira bugacya tukabivuga nko mu kindi cyumweru kiri imbere kubera umubare wabo. 70 Okay, maje kundana n'abahungu bane. Bane? Nibo twari kumva iminsi ibiri. Bisembagabanya kugira ngo wabuze urukundo. Tubwire muri singo we byatugerekeye gute kufite abantu. Mbabare wa muhungu. Guterete? Oya. Uranyemera? Oya. Ukubagana. Oya niwe mwana mubi. Ako nuneze. Inde. None uranyanze ndi mubi. Oya ntago uri mubi mama. Oya uri icyuki. Nukuri uri icyuki. Bonye umukunzi w'abantu bonye umukunzi. Gendas. Ndabikunda wowe. Merci. Mwambike weta. Kuki? Wow, uskayizanye we. Biri seriye. Yewe ndabitera kabisa. Haguruka. Oya haguruka. Oya haguruka wipfukama. Birahagije. Tumagire emotion. Oya narekeye. Bari kubikorera. None Rebecca. Ubona ari iki gituma utabona umukunzi? Ariko wambabare wa muhungu. Ko namubonye. Suteye iva kakanya. Niki cyatuma gutamubona mbere? Wa muhungu we ndakubwiye ko namukunze ngiye. Ndakubwiye ko ahari ariko tarabawe neza. Mufite mu gutekereza. No, ntago ari mu bitekerezo. Murakundana. Ubwo ntago bizi ko mukundana. Hari ikintu ushaka kubona. Hagaze karishire wawe. Arabizi. Tubirekere atazabibona. Ndamubwira akajambo keza nawe ukuri ku mutima ntabibona. Aya nabyo mubwira atazirata. Oya, bretse gato. Rukundo ni buri kimwe. Amadayimoni. Ni urukundo oya. Nukurindagira ku mutima. Cyane ako kantu. Ni kurindagira ku mutima. Bivuge wowe. Kurindagira ku mutima. Ego. Wararindagiye. Uri shirindagizi. Twembi twararindagiye. Oya. Ariko je nago narindagiye ariko we wararindagiye. None se urukundo ugira? Je mfite urukundo. Nyine umutima yawe. Ariko nago umutima wanjye warindagiye. Oya wararindagiye. No. Nago umutima wanjye warindagiye. None niryo rero wigeze kubabara mu buzima bwawe? Nigeze kubabara mu rukundo. Ni vuba. Okay, ya Numex twatandukanye nyine niwe byabaye nyine ndababara byatari ako nyine bigeza bitabirangira nyine buri hari gihe umuntu akubabaza ariko akahita guha icyerekezo cy'indi nzira ugomba kunyuramo ngasa nka kwigishije. Urongera urakundana na none kandi urababaza. Ntago wabihagarika. No, nagari ukurindagira. Ntago narindagiye. Nyinshi twuba ndi kirindagizi. Ubwo aba yari ibyo ndi uza abantu bose mo hano baba ari birindagizi. Na Kizo yabari kirindagizi. Nicyo cyane. Oya ngiye gusingo Abanyarwanda. Umva arakwica ahubwo we karabaye. Ni Kizo ubivuze. Okay none. Rebecca nadia wenda duhere kuri umwe. Ni inama cyangwa se n'urwego tumwumwahereza abakobwa bari mu kigero cyanyu
wenda nabo bakeneye gukundana n'abandi. Apana gukundana ji. Reka duhere ku bakundanye wenda tanga inama. Wewe turaguhereza igira abantu bari sinzi inama. Apana. Abakobwa bari mu kigero cyawe ni ibihe inama wabagira mu rwego rutuma wabaha? Okay. Saka ikintu ubwira Abanyarwanda gisaba kugeza. Njyewe inama naha abana b'abakobwa turi mu kigero kimwe. Buriya imyaka dufite ikigero turimo ntago ari ikigero cyo gukundana ngo ubonye umuhungu ngo yise umukunda ngo nyine no. Ikigero turimo ni cyo gukundana n'umutipe uri seriye ubona yuko hari ikintu yakugira inama, ikintu yakugezaho. Deje tuba dukeneye n'abantu batugira inama y'ibintu dukora. Akaba yakubwira ati hani bira bintu ukora ndabona bitari sawa kubera izi mpamvu izi nizi kuko atagwaye impamvu n'ubundi ntago yakubuza ibintu ukora. Kandi nanone niyo yanakubwira ati impamvu izi nizi nawe wabanza kureba koko nimba koko ubona yuko ari impamvu mbi ukayoboka indi nzira nziza. Abo nibo bahungu dukeneye nyine muri ino generation yacu turimo. Akoze cyane. Uri kugumura abakobwa. Uri kubagumura. Uri kutegura imyigaragambyo nako. Aho utazanera nyamuhungu. Okay, Rebecca nawe tubwire wewe inama waho urubyiruko. Yego. Ngiye kwibwirira abantu bimvamo Imana. Nta kibazo. Nibwo butumwa ngiye gutambutsa. Inama ndi kugira n'abantu bose biyumvamo Imana, nyine umuntu ushaje, urubyiruko cyangwa se twana dutonya natwo nyine dufite impano. Inama nabagira ni ukudacika intege, bakizerera mu byo bakunda, ntibacike intege kubera abandi bantu, ahubwo bo bakora ikintu kuko bakiyumvamo kandi bumva bagikunze batitaye. Nyine akenshi urabizi nyine abantu ntabwo twumva ibintu kimwe. Kenshi ubora kuba nkunda wenda nko kwandika amafilme, gukina nk'urugero, sibyo? Ariko wowe utabikunda, niba utabikunda uzakora uburyo ki nkundi nawe byo ukunda. Nyine ndimo ndagira inama b'abantu bafite ibintu bakunda ntibumve ko ahubwo bemerere kuba bumve umuntu ubapushinga nyine bakore bagenda imbere, birengagiza uri kubabwira ati no birasi ibyawe ngwino muri ibi ngibi, bo bakora ibyo bumva bakunze n'umutima wabo. Murakoze. Noneho ndagira nawe n'umufatanye mugira inama Abanyarwanda kujyanye no kwirinda coronavirus. Mwumva Abanyarwanda bayirinda gute? Bakora iki? Iki cyakorwa n'iki? Nuwe musanzu wawe watambutse nyine wenda ubonye umwanya muri ngwino bagapfushutse gukora abantu benshi bazagukurikirana. Wowe ubutumwa wagenera abantu bagira inama wenda yo kwirinda coronavirus. Coronavirus izi iki nk'urubyiruko? Inama nabagira reka nkubwire ni inama nyine duhora twumva natwe twese, sibyo? Wa mbere cyane kindi bajya bakaraba intoki nyine kenshi, yego, kandi nyine ntibegerane cyane, bahanye intera, yego. Nkuko mumeze ako ubundi wowe ndashaka mvuge watubabariye ukareka kudukotoza koko. None Nadia Karame, nawe ndagira ngo ubwire ubundi coronavirus izi biki? Coronavirus nyizi nk'indwara yica, handi menye nshobora kuba menye umuntu warayizanye nakemera ngatanga ubuzima bwanjye, ariko nyine nkamukura nk'ikintu cyatuma babara nyine tu. Ashobora kuba umugome. Oya, naga ari ubugome. Umva je uza abantu bamajije gupfa muri kino gihe ni benshi cyane. Ubona iki kibitera? Ikintu kibitera no kubera iyo ndwara nyine yatujemo, ibyo twari tumenyereye gukora, kuyambirana n'umuntu, kumusuzanya n'umuntu, noneho biyizira muri iyo ndwara. No kuvuga ngo ni nko kuvuga ngo barebye urukundo dufitanye, baravuga ati subundi nihe ndwara ishobora gutuma aba bantu nyine bajya reka tunyuze mu rukundo rwa wundi uhoberana n'umuntu nyine no kumusoma manje ukuntu bisigaye bibabaza. Okay. Urabona ndetse ibintu dushishikariza kwirinda coronavirus, ariko nyine bikanga ukabona abantu bajya kurenga ku mabwiriza bahawe na leta. Ubona ari iki kibitera? Ubona ari cyo wakora ubaye uri umuyobozi? Mbaye ndi umuyobozi, ikintu cyatera kuba cyatuma abantu bumva ibi bintu. Yes, bumva ibintu then ikigero coronavirus iri kwicira abantu kikagabanuka, abantu bari kwiyandura bakagabanuka.
kurya nyine abaturage babyumva wumva niyo nama wabagira niyo strategy wakoresha. Okay, njye mbaye ndi umuyobozi nakora ibyo u Rwanda ruri gukora ubu ngubu, kuko nyine ibintu byose ntekereza kuba navuga ati ibi bintu iyo bikorwa mu gitondo numva byakozwe, ahubwo nyine nakubwiye ngo coronavirus ni indwara yaje bazana mu bintu dukunda twese, kuba bya bintu wahita ubyibagirwa ni ikintu gikomeye cyane. Kwasuzanya n'umuntu duka wabikoze, nyine mbona yuko nyine bakoresha ibishoboka byose bakaba babikora. Ngenda cyane ndashimira leta y'u Rwanda nyine kuba izi kwita ku baturage bayo. Sinshobora kuva mu Rwanda njyewe nararahiye nta nimwe. So murakoze cyane rero ku mwanya wanyu mwaduha. Aho yababuretse Icyo ushaka kuvuga nshaka kukubwira wambwiye ngo unzi ndi igikara. Yego wamusikawe iyo ugendanye n'umukire uba umukire, wagendana n'umukene ukaba umukene, wagendana n'umuzungu ukaba umuzungu. Nsigaye ngendana n'abazungu. Oya mukorogo yabucyubahiro. Oya kana mukorogo aka nakubaye nabukaraza aracyari igikara. Genda gatsindwa karaje. Okay, gabo bwire bye Abanyarwanda n'abantu bakurikiye. Hi, bye. Mwakoze cyane. Sawa rero namwe murakoze kandi tubabwira ati naho ubutaha akaryoshye rero nagohora mwitama abibyuki byacu kabisa. Ndaza gusiga umuntu ushaka namba atere comment veti ndashaka namba z'uyu nguyu ewa namba nazibahereza nta kibazo. Sawa rero naho ubutaha yari Ipfundo TV online muri SCS Studio House dukorera Kagugu. Na hejo rero bye.